Druženje sa književnošću je avantura koju ništa drugo ne može zameniti. Čitanje je putovanje nečijom dušom za koju divnim čudom otkrivate da je vaša vlastita. Tačno vreme nastanka basne kao žanra književnosti, istorija književnosti još nije odredila. Ono što nije utemeljeno, postoji verovanje da su basne nastale u praistoriji od totemističkih verovanja i uz njih se povezuju motivi. Basne se kao oblik književnosti pojavljuju u drevnoj Grčkoj, gde se njihovim najpoznatijim piscem smatra Ezop, te u drevnoj Indiji gde je u 4. veku pre nove ere napisana znamenita zbirka Pančatantra. U savremenoj književnosti se najpoznatijim piscem basni smatra Jean de La Fontaine. La Fontaine se nije ustručavao da slobodno pozajmljuje od drugih pisaca antičkih i savremenih, ali je istovremeno stvorio svoj stil i poetski svet, u isto vreme lični i univerzalan, specifičan i intiman, ali dostupan svima. Smatra se da je bio najveći lirski pesnik u Francuskoj u 17. veku. Basne su bile ipak manji deo njegovog stvaralaštva, iako je po njima bio baš najpoznatiji i najuspešniji. Klasične evropske basne na srpskom jeziku ispričao je Dositej Obradović. Iz dragocenog filozofskog, etičkog i jezičkog obilja Dositejevi primjeri basni se odavno biraju i prepričavaju na savremenom jeziku. Dostupni su svima, naročito najmlađim čitaocima. Sada ukratko o kompoziciji basni. Basna je kratka i sažeta priča u kojoj se životinje ili biljke ponašaju kao ljudi. Ona uvek sadrži nešto poučno za čitaoca. Svaka basna ima svoju pouku, ukazuje nam na dobre ili loše ljudske osobine. Te poruke su značajne istine o životu. Lisica je, na primjer, lukava i prepredena, zec je plašljiv, vuk je zao i krvoločan, lav je snažan i nezavistan. Neke od najpoznatijih i najčitljivijih basni koji svi uzrasti vole su medved i lisica, vuk, lisica i gavran, lav i zec, lav i čovek, dve lisice, vuk i magarac, pčele i med, petao i paun, džak sunđera, dva magarca na pazaru, komarac i lav, so i hleb i mnoge druge basne. Basne su svakako svedočanstva o izvornoj mudrosti i lucidnosti narodnog duha i njegovoj vještini da se izrazi u jednostavnoj formi i primerene su svim uzrastima. Srpski narod je iznedrio mnoge narodne umotvorine koje su nastale na osnovu životnog iskustva mnogih generacija. Te narodne umotvorine predstavljaju pravo blago jednog naroda. Među njima su i basne, kratke, sažete umotvorine, obavezno sa poukom. U basnama se preko likova životinja, biljaka i predmeta otkrivaju ljudske osobine, i to one koje bi trebalo biti iskorenjene kao veoma negativne. U njima nalazimo neke stereotipne likove, određene životinje uvek predstavljaju određenu osobinu. Tako je lisica simbol lukavosti i prepredenosti, vuk simbol zla i tiranije, medved simbol gluposti i trapavosti, lav simbol snage, zec predstavlja plašljivost, mrav simbolizuje marljivost i vrednoću, golub mir, jagnje naivnost i nevinost. Mnoge basne govore o negativnim društvenim pojavama, o nasilju, osvajanju, tlačenju, kao i o ljudskim manama, nezahvalnosti, lakomosti, lukavosti, uobraženosti. Neke basne se bave i ljudskim vrlinama, vrednoćom, poštenjem, upornošću, hrabrošću i tako dalje.
Basne se najčešće sastoje iz dijaloga sa jasno naglašenom poentom. Ta poenta treba da bude nauk za one koji je čitaju. Sve navedene njihove osobine čine da basne imaju veliku obrazovno-vaspitnu vrednost. Basni ima puno. Pored narodnih, postoje i umetničke, drugačije nazvane autorske basne, kao i basne za decu.